ma chala puchi elame leulini etanachi itmismi ahola kiji dargalambo Kamle district machi yukarne mili ebakani me ichibu hugana ma imukapi naedone gari kaso phipoga bada ahoga ahapuela puchi janyo eromachi ni hugama imu holoma naega bapa ebakani ho machi imu sm nspc lahaya ilikhima eji nane Kamle district administration me aha chela puchi jehoma machi ni latega bachi me ebakhege machi me aya atikama eliki songa jibuda ne ebakhege to machi me khogai munne ai adungi yobada ahoga a maho laga thwa atikama manga do ne a mo chama imuji pa aguji na ne district administration me latega ne atika ma elombo de ragine aguji na latyoga bada ahoga Ahambaga Ladakh machi imukapi olaga ba ashuchi po court machi me hetanea committee ga suhichi nane leader of opposition LOP Rahul Gandhi me lagane a dung mane baha arima yendagaru ani ni machi amea olagane BJP government me NP gajibuda lagada ahoga a chopai sharu imume ijibu talahalagumi Ladakh state Ajihana Ashi Idone Atikachi tribal imu burugabane Ikisa tribal Atikamachi Uji Ladakh Bu Tahor Sidul Koko Akahana Ashigachi Ali Segachi Budane Gandime Laganen Ladakh Machi Mume Mui Ashpega Gumi Aha MP election Akaga Ho Ladakh He Tahor Sidul Koko Akahon Idone State Ajihana Prime Minister Narendra Modi me Nya lati heo ejo ai egaji buda lagada ahoga Arnaja Pradesh lipin ete yamagyadi nanu takudone nich heli he echala puchi asamachi ne himanga machi ne liba Malaysia mane World Karate Federation me karate tamaga akhanega ma emamega naocha Indian karate team ma apaga bada ahoga Lipin eteme anyo khegano antogochi katama emabe bawmaho gyatime yakopuya lambuchi mangaho kiji lama emabe adone takune helime mea lambuchi komit karate ma emabe gai bawdane Arunachal Pradesh Amateur Karate Do Association machme la hoga Itanagorchi chimpu BKB ma ajitela anji exhibition ekemumane Atikachi Tari Apramatela Tapu Edone Kisha Anji Ekapagamba Expo He Chief Minister Pema Khandume Buni Ayupaha Bada Ahoga Smart City Kokomane Tari Apramaya Arogebane Ajitela Exhibition Ekemume Atikachi Tari Apramaya Donem Self-Help Group Anambo Tando Arao Shadane Chief Minister Me Lagane Kebane ama akutegena atujina lagada ahoga Atikachi Tari Tea Tapu Edone Apuramatela Anji Draw Utachigane Itanagor Smart City Development Corporation Limited me Government Department Alambogo Aroga Gene Aya Expo Akhanegachi da La Hoga Itanagor Vivek Bihar Mache Northeast Homeopathic Medical College Done Hospital me Pra Jogamda ne kebane landega aidone aji puapra ne atusopa a college he sha egane ambuchia na ne Arunachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission me latega badane Education Minister PD Sonam Buni la hoga atikachi ajothyachi echu elebam naw utachigane prane ahigami a college ambuwe latega ladane minister me la ogachi Uttarakhand Mussoorie mache Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration ma training ahitoya kapiho tahro azalbo me buni tawang atiko giga bane DC Namgyal Angmogo chichaga bada ahoga All India done Central Service ma jogai bawa azalbo me tawang done jenithang atikachi development joga mamabu athuwa bada la hoga Social Science Research mache data athusuema
SPSSG John Chipo Rajiv Gandhi University Research Scholars Forum में आसुनी के बने नेशनल ई वर्कशॉप आखागा चाहे बुनी आखंडोगाला दा ला होगा आहा चला पुची जनवरी हियुमाची ने आखापगंबा वर्कशॉप मा मावानी हो कासो रिसर्च आजथुया दोने इंडिया टिका इकिशामा खागा यूनिवर्सिटी वखोमाचे आजो आहिया बुगु वाबदा ला होगा आजादोने इकिशा गवर्नमेंट स्टाफ आलम्बो के बने तागिन लैंग्वेज रिसर्च दोने डेवलपमेंट सोसाइटी में दापुर जाति को ची सर्किट हाउस माने तागिन एको बथोए चिपो ट्रेनिंग आहिगा ला होगा आतिकाची हिंदी दोने इंग्लिश थवासामी इमो लम्बो को ऑफिस माची जो आरुंदा चिपो ची जगाओ के बने गवर्नमेंट आजाबाबो लम्बो में इचिंता तागिन एको बथो आशा जो आरुंदा का दाने आ सोसाइटी माची चेयरमैन लार्टिक कार्य में लगाचिदा आ होगा अदुयानदे दोने इकिशा दाल आजीगा हाथुमो अपिते उचिपो बुनी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पासीघाट माची सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दोने एग्रीकल्चर कॉलेज में सिका बामिंग आतिकोने ट्रेनिंग आहिगा मा खिनहु मंगा अपिते मोलबो गिगा बदा ला होगा बुनी लिनाबा इंद्रजीत नामसुंग अरुणाचल लीग इनाल फुटबॉल टूर्नामेंट है एचला पुची ईपी माची ने हियु माची निलिबा पापुमपार डिस्ट्रिक्ट यूपीआती कोचे गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम मने आखगाई बौमा 3 हु में कापरू खिनी मैच मने एमगाई बौदा ला होगा एतनची इदमिसमी आहो अलिमा ओंदबने एने अथया केबा जिपाजिगा बा